the New Patriotic Party. New Patriotic. Sabri me betena wenima. The niso ade hu ene di ojina homa. Ena na yebe ka che Ghana 47 Wonderful. Eti se nyame ya adom se de ompa bo ya yi ya. Enka rule ben pa na be play wona ban. Oh, me de me pese efom ho na me wo no. Ehwa. Ekuayo no. Kwadwuma na. Oh, okay. It's a Greek minister bi. Oh, David. Oh, me ka se me pa appointment. Oh, okay. Me se me fom ho na me se. Ehwa na me pese meta. Obetina. Na yeti. Ne no be dan boa. Se yeti akire ne ehwe omo ye adwuma no. It say bibi na enko yi a ya twe omo adwen si so, especially with regards to agriculture no. Neni ese ne uti akire ye senior minister at large adwuma. Oh, emasa. On say akoko ase utrimu pa o de koya amanyosem ene se akonwa no ebeto panini ho a ana se akonwa no ebeka pani a udi na chinsa wo de appointment ena odwe ho a na ya akoye se wotu okra oni bibia ye nti wo de livelihood ni nyina depends on appointment but me obi oni mi bia nim se me share my brabo asese me ye adwuma aketua since the year 2004 and for the past 22 years I have lived an independent life. Enti eno na emma mitimi ekire madwen ebrebia emfa ho ne se mama nyuko wa bam na se oni abam na gidi se mabu na e ban so se etimi boy ho so wasa akwan no so a ebe den se ye principle na ye wo no obi betimi asesa no nti me de empire me bo ni mani so ade hu ina ne se honorable Dr. Yose Duchum omra no me Ghana mampani se de be ya de woni mu no Ghana fo nyina benya so mfaso na se Ghana fo nyina enya ne so mfaso a me Opoku amponsa me hye mafom wadu se memorial farms no me so menya sa mfaso ni bi. Wow. Yenwa Dr. Yose Duchum ne nkomodi ni mu kakra. In fact minim se na wo obi a na elections etwa mu no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne others ni ginaye no na in fact wo hwe ba bia na nka na ne support kwa nanka o hwe se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebitumi enya nkunimdie that time na wo support so na pa why say any papa ibe twane ho so ne obi ananka o support ne kane ebe contest de na ba ne na ben no de na influence no yo akoko ade di kan mame na wase na me ntia oni watiefo ne wahwefo nyina na mesama wa fisha pa si afimu enene de dikan amaba studio sure say enye de betwa to de nti mame fa kwan so na me mamu nyina fisha pa me bra Penny Bernard any team ni nyina na say ye chia santima ne watiefo de a na ye de ninti yete ba bi edi pa 24 say to autosuminu apemso anope na na me bo me mu ase edema na menchia campaign team members I was Ashanti region the odaya no Bosomtwe constituency chairman me aminu Penny chairman Aboagye Akins okay and chairman his direction and so hopa wow yeah ejuma edeboa the team ni nyina from Mr. Newton to Nkwanta Sika Bush obi oka hu bia Kofi Yesu ne Patrick Ahinzan Bonsu mabroche mu nyina yakopon hira ma wadwuma pa moye edeboa se Dr. Duchum ani so ade hu bebem na kokwa wasema obisa me say adena doctor a few years back now support Nhyira Mahmoud Bawumia na enedie wagina say ento ne so aba no kra wo mu ne say da bia meka nipa bia ni ho a say bi mpredu asa oye canopy canopy dia wo de ni besi ha se ye bedi na otweda je say wa asa be page ni free ho ansa na wo de ni kosi ba bi fufuro nya say nso to ebebo no wi egba obeginam na enipa ya rational intino utumi de wadwen keka ne mesi ani na de nema bi gun sani ani a watumi asi ginaye e de ama ho okay se wi ase wote ho na untumi isi ginaye ma ho a wasem e mobo me papa eja ko ni mo na ka kire me o se abanoma se opedware dodo a yesi o se nsuo wanware nso a yesi ne ho bon enti eno sa na de na abanoma be tubo se aye na dwendwen me nkodware ne enka se mi se nsuo ana se ma minware ne enka se me ho bon and it's your kind of for say indecision has always been the dilemma of a stepchild it is out to honor say uyo obi a opese obobra de obeye bia ni fa beka ho asem enti e wo se wo ye bibi so wo de no to nchen a Dr. Duchum jitum say no two elections are the same enti the first election I can ho asem na the year 2024 2024 ne 2026 year ye bon to
ye flag bearer ye de ne contest in 2028 yes sir it will be to convince me said the two elections will be the same 2024 and 2028 anya hwe kra no in 2024 na IPP wa bam yeah ye ko election in 2028 no ye ko as opposition party it wa bam a enema wo ye enko incumbency advantage exactly okay enti se bia sa be na adwen ne se ye wa bam mi the right person I'm supporting na me educhu mejitum se obetima jitum amaye Dr. Mamudu Bawumia eno nkyere se sa adwen ne betena ho afebo if you say dynamics no ade ade se nyina na esesa enti se dynamics ne sesa na o se de na no ye ne no na obeya onimdifo bi kan o se you cannot do the same thing and expect different result untumi nye de bia o ye no abra wo hwe nsunsu aso foforo anim eno nti 2024 na election na ye kono na ewo its own peculiarities and na 2028 elections so ewo ne de na de ni mienu gu nsani ani a se sabre NPP yanke kan ho na ya amfa obi a na niso ade hunu no slightly different from the 2024 na ye niso ade hunu e de ko ya ye sabesi form se mi kire wo mu kakra se ye po se ye mpo en na studio ha me tena ka se economic indicators are ye free abam na wo ho ma o man Ghana o de to the NDC for by 1 year in office almost what me aye ya I just obi a on person obeka no kra wa manyosemu and obeka say ye call election 2028 ye betimi the economy and I Trump card say eno ni enim ye ntimo to abamai MPP mu ntimi mfanye economy asema mechanic in you the foundation I'm laying is that we share NDC 1 year in office. The performance 1 year. The performance with regards to the economy. Ebia inflation. Exactly. And interest rate policy. Yeah. I mean dollar rate and all that exchange rate. You know. Now the to the age I 2025 says January no. And nay dear no. Metimi aka say economy no nko ade yesen yen de jama o. Miracles Aboagye ehunu said you hunu no. Me your friend George Opoku amponsa. To we different. Yes. We are different. Oh, na say unim say me different from Miracles Aboagye. Eya no said you will see e kan no ase mu nyina sa na mu hunu. Meti studio hey. Edin bi da me so. Okay. Me say your friend Kofi Adu say amponsa. Miracles Aboagye me nim ni papa di. Eti e asudi e da me so say edin na e da me so no. Me ye hu adwuma. Right. Edin no de e kire me ne say me hu fita me nka say fita. Okay. Ya de me say jam kra me ka say. Let's all kanokre. E na asem American. Ono ankasa obo ni din no in his closet otene kokoa mu a ogitu wona akoma mu say the two are not the same. Sir. Time a ye ja ho ene eni obetima raise the argument say ebi kra ye ko ye be ko no ene ma bia ye e na influence the ene ye hu no ene ye the debate for another day. Right. But as you say Ghana for be buy into that debate, you know, and also another subject for another day. It's me studio ha mama anope se me befufuto edikosu ato so. Right. Na ma fe Miracles Aboagye edita olagunuko so metra se onidi no ebe me na. Doctor ya o se duchum bosom twede hye etina me wa ha na niso ade hunu e ho asem e na me de ba studio. Anti me de me kan si studio ase Dr. Duchum ne obia any problem. Say or contest primaries we are. It is in the interest of the New Patriotic Party. Right. Or no amidina chino or say the allegiance is to the elephant and not to any single individual. And nothing that what to know or say or when you dear strong ngumesuemu. Na ojidisi ebetimi anam ngumesua so as a Ghana my shebre. Right. Ebetimi anam ngumesua so as a sound my way sikasem. Ama yetimia pija akodum pempenso a ya fa omadi anim kan adu eno ne hye ni kra wode ne ho age agronum say ono so be contested binum said the kan economy asemi people are also saying say ohwe na oye engineer na ono amu so no into education ye hu say oye ono abie ni school or education hunim de obey minister kra pay and we saw some of the reforms. In fact me kra de manage hu ni STEM education no a or they introduce ya na o shemukina Emma and Quadano, no ma, I mean, Enwa, Ewo, Memu, and even say now, ya pigeon pa, and it should be a mother. But the issue is that, one of these engineer, education, but the economy issue, no, and no, maybe a young crofo, I said, woman economy nimu a ye pa, no matter to me manage because the fact that will be higher education side, no, your money is a 7 to 3 years.
And that is what is holding Ghana's happiness, see. Hold it right there. Okay. President Mahama, the area of expertise here. Communication. Yeah, Mame, the Vice President of the Republic, the area of expertise here there. Education. So it answers the question. That is it. It is not about Obia or ye economist. But we agree, and sir. Obetumi IABB after economy home. But we agree, sir. Recently, Krano was setting up advisory committee. The advice president on the economy. Okay. It tells you, sir, as we establish it before one chain, getting at forcing on board and another 12-member group, I will say between the 4 on the economy. Is it the same thing? And a duchumu so home because only suffer the nana. Because as a man for because once I could set a team be baby na say na once say oh yeah bonnet you including people in your party so I didn't know what advisory committee will be in fact so economy ho a year say be an concern quantity advisory we ni no manoma keka ho akokwa we am mampania okay o manager pade nyina wo na hye wonsa and ade japade ni ye adwuma to the benefits of the masses. Right. O my bia so Dr. Duchum jitum say e japade no de ekese pa e ni pe wo. Okay. The human resource. Right. Enti say obeye mampani na o sa human resource at your disposal. Then e si ukwan say ofa opiki bi na de ye adwuma to the benefit of the entirety of the country. Enti sa nkomo e no kra de menua emam. If the medical one said the last 1 year no whether by fair or foul means no indicators no a bit favorable for NDC no dan yen eti o se pe kwan foforo e be fa so a Ghana fo betumi ade edie na e betumi tu sa na mo no ma me chere wade ba ko Dr. Duchum chere ne campaign ase ade motivate no ma otisi agrowe mu e se obey education minister onam Ghana fa na nyina na obo apra ade ba ko baby obeko bia no hu sa de kro e ohia ebia o de o try ye ano pe baby a o tinti ade efe no hia kra no ana baby e wo to ye nti no ade efe no hia wonti bi hu pani nsem da ebia wabusuam efiri na nan ma di kan be 4 generations before you omo hye ne ma bi to ho nti akokwa e wo no obroni be ka say I mean born with a silver spoon in your mouth Mr. It is a sana wo de ne te dia ene wo wonti se me nemum yen ye jako ma no yen awo ya baiwa emma ne yen no yen ya sem no ye different na o man mu so yen ne do so pa yen ya ye hu ohia pen ohia utimi so no mu ma ne ye yie se wo hunu bi pen a ka o dimrika tente be free baby awo no na be support honorable Dr. Yaosedichum ono ni hia na enye o ohia na emu eden a kosi se wawo ba oye nim default said Dr. Yaosedichum asabre young boy wa pass common entrance na ope sika ko secondary school 40 cedis at the time ne papa son nsa ofre krawe no kwa krawe ofre krawe kokwa akuafo o me se nana se wuni bia yensu ye ni bio se nye ni nua odi na chi a na waje ne wofa no mpreko yen omo a ye de preko no ba ko atua ne ka a o ka se sa preko na me menya no ye ton abra e betimatu your school fees ye o no mko si preko no koso de body ahaban chichire preko no eso a no wapampentri so echine bosontwem potamu ema ye tomo munya 42 cedis a ka duchu wan ko secondary school ne story nko akra no e betima inspire Ghana for a e wa hu hia mu a on betima agi twi akoto abama the New Patriotic Party if you say the omunam mu sisi ai no obi afa a worst form of the omunam mu no amene wetimi apija kodum pempenso awadu no ti duchum na bra bokra ene ne suahunu ene de nyamede na fam ene babia wa bedu no eno nko a eye inafa ebetima ma NPP etima win election 2028 but party base no nso se ase educhum enhyeda emetna se watna party ni mache for yebeka nzo o tna party ni mache for decades or appear yebepem na shebedwani just not too long ago. Enti omufin say ase inexperience kakra in the Ghana system no ebeka ho any governance no enti omu kire say wo hwe nhye kro de education e duru ba bi na de disciplines ensem no akoye bibia wo ho edi say yan hwe ye na say ono a sa abriwe ntimi antena kire nsua kakra na epia no aso wo nkogye
yan hwe ye de how beba akokwa me mama no say ma me no de bia misua de foforo okay na me o philosophy be in politics me amanwene me quote bi ato ho adachi me ni ho a me pese wotena studio na kasa brante George Opoku amponza na uni ho bio on the cancer asemi okay me say if the vision you carry is beyond the comprehension of your contemporaries. Okay. Don't be surprised if you are labeled overly ambitious. Repeat. If the vision you carry is beyond the comprehension of your contemporaries, don't be surprised if you are labeled overly ambitious. Thank you. Assembly nyina no. Enipa ni bia dwen ye omo se e wo se nka Dr. Educhum o twen kakra na bi se on twen kosi dabe ebi mu ese o oba encheye na obi se na party ni ba dabe Dr. Educhum party ni ba 1992 no United States of America o enti America ho pe omo asabre na omo so ahokeka because na his days at KNUST student activism no omu ginam ena odi copy abrochire to te se party na ba yete the wa broche ni ade and ode ne ho kodom Southern California chapter or some party na be the vice chairman of Southern California NPP enti wo te Ghana ha na we polling station executive na say Educhum ba enche ya obi a wadi vice chairman Southern California NPP so ba enche osum wo soro ho and na say wan some party no a ankenya ni so tun be premier say be dwani obosomtwe o every say na na do danko akufo ado ne kwa ama no ne ho kwa America ukoshia party for no eno hu say vice chairman of Southern California yesi ni school mu na omo koshia akoye meeting no odru school ho peja na ni no ahwesoro no ahwefom o say eh mo si Ghana ni a o vice chairman no ono ni school mu na away o say ai nana ntina na do hwe papa na ni no bisa no say doctor school yesi wo dia o say ai o so ye kwan be na afa so o ye o say na ye pon ana maka kire o say da bi kam obi anti bi and what say then candidate Akufo-Addo kwan of far so a otimi here sa schools you know e wa America brochi mem eno na Akufo-Addo hu ye no say da bi dwen ho na nka bra beboa me na intimi sesa the face of education in Ghana okay ya na o se o siri woni trim o se papa we da me onim de okeka o de na papa e president o enti o hia de o hia hu bi da na me adopa amado wo bosontwe ama cheche akese asisi mensem koku a mede mense num koku a mabo atodwa ahodo a enne nyame apagya me se nyame bra preku a metimi akosku abedu ha me na medi broni so abrofo be 200 me na mafo majuma a me kura metimi yi broni adi wo se mensa amra Ghana ena odiko to papa bi a we ne futu for broni na o ka che ne se obi pemampani o Ghana na o se memra na memeboa no na yensesa ngumesua o Ghana o dwen ho se ena papa ne ka che ne se o se America yo man a se wo ya se Educhum ufiri mu a enya de betosi nemum e bia na o man Ghana ne de wan kwa bibi beto chima openi asa no emu edupa o o se America e o man a ufiri mu a entosi ni sa nemum ono de na dwen mu no onim se ebia na se Dr. Educhum Magana bibi betimi atochema wo yengu mesua ho enti onwe ho no eno ne ma papa ne jai de owo wa America nyina odimika obae obedu na bosontwefo ne se wa bade a yesoma mra se bedwam okwa ewangu o manima ase Deputy Minister of Education wode ahobrase ni nimde sonko esom ni ranapo oye adwuma ni wie ya Mwa party for Madaroma, a peja no, my party needs me sa win election, a retaining power 2020, 2021, another Dan Akufo-Addo Shen and was say, we are in a pelbon, ministry no court, na koye juma. O so mune a test term, ni TVET, ni steam, ne asangwan wa dear, in the history of Ghana. Sure. Dr. Educhum, any the only minister, where Gina TVs will be 8 different projects in a day. 80 different projects. 80 schools are hold their dormitory, their classroom block, their dining hall, whatever school, educational infrastructure a hold mako in 80 different locations. And yes, I did symbolically
and Ojina one place. But at that time on Ojina Hoyeno, Nananoma Boja, any a buying penny for Boja, all those venues and our locations, And to no term when the say Obias or Hokazi commission those 80 different projects. No be yes, I do in area. What's this any background or buy and say? Obi a waye adwuma no amanonia Arise Abe, the vice chair of the Southern California chapter of the New Patriotic Party. Omo asabre ye didi toa na omo susu to omo botom yibi de boa candidate mo de be party no. No ya ahwene pa won kasa. Ahwene pa nkasa. Enti on tumi megina ho no nkasa me na mitu ateku ana me na mitu asempo a. Na mum okwa America Southern California na opo omo asabre na omo yibi de boa party any candidate ana ekoho ekope funds be support your local campaign na Dr. Duchum would di mu akotini ye pa to be obeka say Dr. Duchum e was saying ko twen kakra bia no me nim ba bia nipa ne free ba sa argument no me hu ni say a bit weak nti enyaka but party no enhye ye mu no any omana motuo for this particular elections no utie de manfo no e ka bebre na sese no mu hia obi a sebe obi tumi de nkabo mu aba party no because for now as a party no crossroads abeye den pa looking at Dr. Osei Educhum the personality said you city enim say you be as said you okay as on pen ho kasa na ade na wo hwe MPPCC mo atumi enya jatafu wum is wo mu bi o ma no a ye mfa wo say o ye pani we akwada ani ade Educhum yet too soft to handle some of these things. Hey, asem no akofa abayo. So kai 1996 President Kufuor that time candidate Kufuor keka no ho. Okay. Me de me fie no nkon kan bebre de. Then so me de me say me work say me ti hey me di party na from 1992. Okay. Professor Duboahe, the first presidential candidate of the New Patriotic Party, na ni krom ni dwabe. Eti dwabe fom mabunu kwada asabre na ye nto aba ye dwabe nyina no. Enam Professor Duboahe ntino ye exposed to politics at tender ages. Right. Enti ye de ani hu bi. Okay. Na ohwe Professor Duboahe nom sabre na 92 anye yi 96 President Kufuor keka no ho a. Kufuor ka say o President Kufuor de say o odaboko dodo. O Kufuor de o obi a onye hye. O na Kufuor de o betima be ye mampani. Kufuor be den watu Duboahe. Asema President Kufuor that time candidate Kufuor kan ne say insociation fanipa. Akuko say say me mu edupa. Dr. Duchum oye tough within. Right. Onye san Kufuor na akuko ati me meti studio hey. Uhu mi abeka say me obi a me gididi. But me near obi oni mi bia ni say George the near den. Me near den me ma me nim papa ma ye nipa num me na me toso 9. Right. Enso metimi aka say me near den say omo maka nyina. Enso say me ti studio hai so hu say dem tie. Yeah. Sa pepepe na Dr. Duchum tie. Uhu na nim ni suban a oda na di ni ade a wan hwa obeka say oh papa die say on pene ho asem. No kra on pene ho asem. Nanso ade ye wo dia na ade jana omo obi magin free won sem da. That is toughness na make say owo within him and no ene ye didi kan. Who dey no to nchen na wo kan kabo mu asem. Ene party say e say empo. Asisire ni jata ni kwaje du ne mu nyina ba wura mu bi. Because obi bie na no o kan asem a kire ni nua a oye MPP ni a. Ubi say say nipa we. Enti ye to aba wi a. Right. Obetime ne de o kan say kire na kan bom ama mu nyina agina simpie ba akoso. Africa na fo nyina say ye meka ho ne ye nkwaje tumi ana. Now share Dr. Duchum me o to nsa frame say me mebo an campaign. Me de meka say e warning. Me fa na numa say emra. Oka chem say George campaign na obe ya ma me no. Me mpesa obetena baabi aba obi di mpo akasem. Okay. It is on kobo obi di nkasem dia. Obe de na wako cassette ya obi. Me papa ja ko ni mo. Ano okay in UST ha. Me worry 18 years ago oba bi. Ti me beda na se ofie ayedu ase. E na o ka kire me say asema o de ma me ye baako. Oba oni sosu na onya bosu. Oza asema emu edu pa. Interesting. How say obi sa na mbisa no say papa e kire say. E na o say e ka se bibi o sosu a. Ade a o so mu eyeye. So what I say? Okay. E na bosu so ye de oba e be yeye. Okay. It was oba oni sosu. O so oba mu kra enye ye. Fi se wan hwe ye ne ho ba bia be so bia no.
ɛyɛ complex in nature one hwɛ a ɛbɛkɔ akɔfa asɛm aba right na obi a also no mu yeye wobɔ no ma no yeye ti the person ka kyerɛ me ne sɛ yɛ mmoro oba eti me 18 years abede kɔ aware mu asɛm ba kɔ a me remfi da yɛ sɛ me papa sɛ oba ni sosu na wanya bosu yeah ɛna party na yɛ timu no yɛ nyina yɛ party ba akoma den na wotumi kɔ gyina baabi ka kasa ɛyɛ ade kyerɛ wonua na me asɛ bi me ma ɔbra nuru baabi akra no me akokɔ wo bie wa no didi matem ɛnɛ a metimi aka sɛ adwuma na yɛ ne nti no me ka ho ama yɛ adwuma ne de but ndidi a odi me remfi da kosi sɛ mewu saa na Nyankopɔn bɔ nipa nti asɛm bi wɔ hɔ na wo ka kyerɛ obi a ɔne ne nyinaa na dɔm party a kan hu sɛ wo ka wi a nkonwa sie bia ni hɔ a ebetime de nka bɔ mu mapa aba ɛno nti na Dr. Adwutwum ne campaign no ya adwen sɛ yɛ ma ya no nkotia obi efi sɛ ɔbɛwe ne election no ɔwini so ebehia afoforo nyinaa sɛ ɔmba bɛka no ho na sɛ ɔkasɛte apani bi a saa bɛ ɔfrɛ na chitafo a ɔmbɛba kraman na ne na ekɔ afuom a ɔsan a wotwa wani abon sɛ wasan na nipa de ɔne na ekɔ afuom na ɔsan ne tirim nya bɔfrɛ so nso nya bɔfrɛ ne apamu ahwɛ no nti na sɛ wokɔpie kwa ibrentum na aboa nanka bobo ni da hɔ na wotia ne tiri so a ɔnka ɔmpɛsɛ obehu ne tirim asɛm ɛda a wobɛkɔ a wobɛtia ne mfimfini obu ne mu ano aka to sɛ me tiri da hɔ a na wotia me mfimfini na da a wobɛkɔ a wobɛtia nanka to wobɛka wo na waka to sɛ ɔpani to yɛmfa ni agro sɛ susu wiem me se sɛ ɔpani to ukopie kwa ibrentum na aboa nanka bobo ni da hɔ na wotia ne tiri so na wanka wa asɛm a ɔka ya nti wanka wo ne sɛ etire nya bɔfrɛ ni apamu ahudie wom to ma hu ni tiri ma asɛm onfiu ɛda wo bɛkɔ a wobɛtia ne mfimfini no ɔbɛka sɛ ne tiri wɔ hɔ na wotia ne mfimfini ade wo ni nyansa na ɛda wo bɛkɔ a wobɛtia nanka to deɛ ɔbɛka wo no aka kyerɛ wo sɛ ɔpani to yɛmfa ni agro ni to yɛmfa ni George Bikmia right Mabi Misa presidential candidate for a party and yet an easy thing of course in fact so we have research about recently na Afrobarometer and other surveys say Ghana you would need millions of dollars an estimation to a tune of about $200 million that's right to run as a presidential candidate and a man for can say ehia sika edru baby kra slogan bi e ba mo aban apen so party ehia sika Adwutwum ohwe ne muscles financially ebeden wetimi afisi sa ade we the whole Ghana so will be winning flag bearership and yet challenge for the party agokwa Dr. Yao said Adwutwum a problem solver okay na so a problem solver e kwan a o fa so e approach problem no na mpempie different from say the others e fa so okay enti nkofo betima ko research na mo the findings na ba right he's an accomplished academic into oje research edi enti the research ne beto ha kwan be na obefa so ase woni say sika no mpo a betima ko election no okay ye campaign na ye run Dr. Adwutwum campaign no ye run in such that delegate ayeton sa from say omo meje nani so ade huntum na ye me omeka ye ho na ye nkɔ ye nim kɔgye tumi no ye de BBC o mani so say me ekua ni nti me fa ne say madɔ afu aburo 10 acres ena mado aburo ya ye atrakotodwe ayefe ena enwura ahodo brane atuata ne anasitrumu homa agye afu nafa ena mabehu akokɔ anam say akokɔ bua me na me ntimi ntutu mafu ya se na agye me nsem right and as George who they said them no tie mi koja wa fomu a me nyu sika na mo ye dura fomu na ba ofre bi abre a meti bi adi ye dura fomu na oba mpesi a me yi bi di ababo mu adi na wo sika da me nyu sika me ko odi sika kokɔ hɔ a o se George efo ndem ekɔ akɔjaw na mo me koda kru bi a ba day 100 Ghana cedis okay se mu mi enu nyina me engage mo na ye koye adwuma na efo ni ba hwan na wogidi se ebro na ba owi be ye no se furu ani afo ma hwan ne benya kokoduru se bikotwa buru wi bi akono awe ye oji miskan kra de ontimi men e mani trim kra ne mum de wanyi sika a onu de oba ye ba ofre bi e na otidi ye onu de oba ye ampesi a obo wa fom ho e na onu nyina hwegu bo de ahaban so a mudi ye na odoja wa wanyi sika no onu kra de obetimi atwa buru ni bi na oduru fi a wa Africa se be men na midru ona buru na ba ntimi atwa bi akɔre de afuru abeka ne se ye kotwa na akobi ye kosene na akobi a ye de bo abodi na wote adwuma no me no nyina na ye nti watwa na emom de ono gi sika ne de
mani trimumpo oduru ha obetwam se kwa mekuru metwam wanfie no okay enu nti Dr. Duchum campaign no enye sika na the motivation of the campaign esa ase ka me nkodi akiri o fi se onim 2023 baby ana me wo 2023 me campaign mo honorable Kennedy Japan from national to Japan constituency and everybody is aware of this information then I can say afi the mentimi ne nyesa adwuma ne biem me can say me nyesa adwuma ne biem no other aspirants at the office ankasa e bai me kan we mfa me hu me kana ho brase mu say anya hwe kra de yesua amanyosemu no penifo bi ehu bibi we mu nti omote se ne ye free ha na ye ni ba bia kwa omutumi epe kwan bi fa so ne ye kasa se de be yenso ye be ba beboa wo na meka e wonu kredi mu se honorable Dr. Yaosai Duchum any vision and a mami kudi nachi we a leader you should be able to reason beyond the scope of the ordinary se me person bedi wachi na wani so ade hunu ekura ho no enhunahuna wan kasa me bedi wachi e wo se ni so ade hunahuna wo na me so de ehunahuna me amama bre me ho ase na utimi di nkunim wo se ni so ade hunimu a amame so metime asua bibi na me wie no na ma ba bonten as a better person than said the na meti ansa na me ko sam penifo num ni nyina akokwa omo se fata penifo num ni nyina me nimo obia se fata nenso ba ku bi wo mu a odanso ba ku bi wo mu a de adwuma hye ne nsa we result oriented ba ku bi wo ho a wo de adwuma hye ne nsa o ye wie ansa kra na obeka ho asema kirewo nenu ne honorable Dr. Yaosai Duchum ti da bia ameka asem we de sere ye meme akoko asa osora no pa na se wa ro ho firi utiri so besi na ase a ugina ahwe mu ase wa otum se wa obema ana me boa na so da obekwa kopie hwi team so unim hwi team unim hwi team atonko we am say we want try team komo no ya na wonti ase minim pa da obekwa kopie hwi team so a yonko mema be mo hwe di kan dada no u sa o mo ho ansa na wo ko ba bia wo be ye wo de no hona bo se me mayete se ahemfu chiniye ibidi achi enti sampani phone num no obia se fatao nanso ba ku bi wo mu a de onim ye no wo de koji tumi organa for ho a enye den enti wo hwe ba bia wo free nso bana ewiase afa na nyina amanyosem ayeye ye free bibi home region advantage enye pipi ne pride ye ho se party ni fruma e sha asanteman mu ha. It is not about the tribe Asante for. It is about the people of Asante Mai. Me any wo a wuti studio ha, any wo a wuti me oka ho. Asante Mai any oman a yen ya ha no. I mean tribe bia fo bi ka ho. Enti ye ka Asante Mai a wo ye mosini na te hanko akra, wo ye Asante Mai, wo ye grusi, wo ye dagate, wo ye fante, wo ye gan, wo ye eve. Ye nyina ye wa hande Asante Mai. Asante Mai gi twi etaye de achi a nkunimdie kese na be ye de na santeman de oyeye de prekope ono de yenim ne de ensasi ye buka se we de yenya na ye wie no honorable Dr. Yaosai Duchum boso ntwe de se wo ba dwaben so a na ere dwaben de se enenti unya jaachi na unya dwaben a enya santeman asem ne yeka ebra santeman be sorry to say the sorry jina yeru aje ekufu achi a 80.5% na bo du ba ko no obi e bose no sa pepepe ne to abama honorable Dr. Duchum asanteman nyina be kanya ho na wagitwi agitrada epia akoto aba chenchencha ebema the new patriotic party etimi asa ba mu biem na banso a na ya santeman de hye honorable Dr. Yaosai Duchum na odi party ni. Right. Thank you very much. Na yehwe statistics eba no performance no a say Dr. Duchum ni omo aka no wachiri no hwa just just less than 10% na wo mo che. Still Emma hope because about why yakọ nyina no statistics bi ba say global info analytics other we are almost so anena mu kakra tie edit to just wo hwemu a omo mugina top pa koye Kennedy and of course Baumia the other candidates ni na akabo mu no less than 10%. Emma mu hope kakra penifose banti nya eja na betre o say penifose banti enya eja na betre wonderful se fi na ko 31 January nya kwa tintin bia ti amanfo ani bebo ho so na musika na de research na ahye na shock kese apie wa battle mu na me de me ogide se shock bi ba the shock a epia saafo na wo kana si nchen na yetimi anya some freshness ede oh my Ghana ebeko
I mean baby fofora ye nyina yebetimi aka se yeda afede yada enkoba bio se obi ye adwuma na enso so bosome so a asana na ketua beba no na sika na sa saafo no so obeto se bio mobile phone kra ade so ko free se ka na obeto ade so ko jebosia asase half plot kra na oto ade so ko jebosia you from the working poor saafo no na Dr. Duchuma eba amamo se oba enkoba se wo ye adwuma teacher ni twam obekwa run about that ohu ka no twa na ni hwe ka no ayi nani otwa na ni hwe ka no ayi nani onam form na okocha akola na de to gina class no okacha ne se yere ohu sua ade a akola no hwe no se ana wo sua ade no ene wanante from ma omoto mu nyina team free enti nkranche be na akra no benya doctor ya o say Duchum eni kra the formula ibeti masesa o mawi am ye two here ase right George that's this one that's akokwa yes yeah doctor say Duchum but Francis say message we main kind man okay or say Dr. Duchum is the best person to lead the MPP but unfortunately the party doesn't like a good person like him. Is that what the MPP stands for? And I mean, can I say, okay. Party for the better. Right. But me, we say MPP for omo penny papa, no mu ni papa so omo. So me say Dr. Nmunya. Thank you. Thank you too. George Opoku Amponsa, senior campaign team member for Dr. Osei Yaw Duchum. Fantastic communication over there.